pini ladak talang solong ini tum kabe ladak cetong rapet Indonesia ke hayatum tapen Hills People Culture Forum ke hayatum Christian Security pencenglo ladak apek organisasi atum silang pepen non kirang bom 17 November 2022 ani Karbi Anglong di talam sebthak sire peni ibong tung halo 1951 aninkan Hongjukto Mikri Hill Lapen Uttar Kasar Jila Limited Mikri Hills and Nowkasar District Shillong Rajdhani along Assam Rajdhani Shillong long bisilaso Karbi Anglong phanke khalaso district nang pilo lakin 1951 17 November pili anidene tum 14 long lakado je la short thing si desert notification itu menang pilo Karbi Anglong boundary Nowkasar boundary lapen itu long power and function to sistema department gema khadal specific pilo kasi ilitum anutil mai 14 ge chichin nai ilitum methanga history chichin nai kasi penangan Karbi itu sini ke 1952 23 June si Karbi Anglong mahang tu sini तो ऑफिशियली हो हाके इधर बदो चिन्ह बांटे लेकिन 1951 17 नवंबर सी कार्बी आंगलोंग हल सुत माने मिकिर हिल पिलो इली तुमफान हला आसाम राजधानी शिलंग लो मेसे तुमान नोटिस नंग पिलो हल सुनवानी फसे पिले अमान थेगलो असे हो हाके तुम चिन्ह बांटे 1952 कन्फर्म तमे 1951 17 नवंबर आ नोटिफिकेशन तेमसे कार्बी आंगलोंग तिनि चारि चलम तमे फलो नहीं लासी तुम कबे न होई तुम तमे cepatin long po asojeni si non pirang bom tarik kri foxi November ilitin Karbi Anglong Thomas Council kacari yake hai Dr. Tuliram Ronghang alang ni district ladak ini program den konpo lasela so program ke den konsi Karbi Anglong milit nihang amri amlong Karbi kan kitong si laso alam the laso mining alam the thak pinangan chini long po chini long po alo de non pirang bom oi kri tumke am se Karbi Anglong history ke chini jak ko si tin tin lebang so media afsos pen paklang mangke la henlo tasini tim gabe ji putin benangan on se paklang helo ni o khai lo tasino ri kini mala si tunin lo itu 1952 pen par important ke 1951 17 November important pensil itu mi Karbi Anglong history ke infil ponang po tasini ni hen pen se pen ke lansing tem pholo kadong pun ditai